स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणला बफर झोन म्हणून उदोच्यान तो 2-3दा रेफरन्स करता बफर झोनाची. स्पीकर सर, म्हाका एक पॉइंटेड क्वेश्चन ताका आहा की गव्हर्मेंटान हे बाउंड्रीज ऑफ ऑल दीस हेरिटेज सायट्स एंड स्ट्रक्चर्स हे डिमार्केट केल्या काय म्हणून. कित्याक म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे डायरेक्टरेट ऑफ लँड सर्वे लँड रिकॉर्ड्स नाजाल्यार आर्किओलॉजी नाजाल्यार TCP आनी कोणेच हें डिमार्केट करूंक ना. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गोवा, for example Agwad Fort, for example Kabaderam Fort, you have not demarcated the boundaries, as a result of which that buffer zone becomes a very fluid thing. So my demand to you is that demarcate it and also show the walls along the sea. Like is that transgression from the sea, illegality कशी जाता when it is not properly demarcated. So my question to you is whether government has the maps of the heritage sites. And if not, how long would such an exercise take place and how much it would cost? Speaker, sir, offhand, since this information was not asked, the honourable member is asking this specific pointed question regarding putting the buffer demarcation along this particular. I have already told the CTP that he should immediately on a war footing ensure that this exercise is conducted. Now, how much will it cost? I will not offhand know what the exercise is going to cost. But this is necessary. What you are saying is necessary, but it's not been done. No. And even when the RP... Speaker sir, खूपदा अशी टेंडन्सी असता. Town planning department is not supposed to do this म्हणून ताका ताजो ऑफिसर सांगू शकता. Let it be done by archaeology म्हणून. आणि कोण सांगू शकता it should be done by land survey म्हणून. So here are you taking the responsibility to do it? No, I'm not. I'm saying whatever is in my purview of the town planning department, of putting that 100-meter buffer as per the ASI monuments that are there. I am authorized only to do that buffer around the ASI monuments which are there. Speaker sir, buffer म्हणतो किती जाता? Demarcation नासतकर buffer कसो? You demarcate it and then you get the buffer, नी? Then everything will fall in place. विजय बाबू क्रॉस म्हाका एक assurance क्रॉस नका. ना स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव ताका एक मिनिट कितें उलोवं दी कंप्लीट करू दी त्यानंतर तुम्ही तुमचे विषय म्हणा. स्पीकर सर, आम्ही जे 100 मीटर जे सुपर इम्पोज करता म्हणटा आमी म्हणटा ऑन द RP, आम्ही ते करून आम्ही त्यांच्या डिपार्टमेंट कडे धाडून दितले ते टू नोटिफाय. दे विल हॅव टू टेक डू द एक्सरसाइज टू आर्किओलॉजी. फाल्यां डिमांडान तुका हांव एक क्वेश्चन परतो विचारता. कित्याक आतां बाब क्रुजान सांगला ते भशेन ओल्ड गोवा एक स्ट्रक्चर जालें, आतां आनी एक स्ट्रक्चर सांगतालो तो. सो अशी आनी कितली आसूंक शकता स्पीकर सर. सो हें डिमार्केशन जावपाची गरज आहा. वन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हेरिटेज विच इज युअर जॉब. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA जे सांगता पळय न्ही, तितलें प्रोटेक्शन जावपाची बरोबर गरज आसा आनी डिमार्केट जावपाक जाय तें काम आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचें. लेट डेम गिव द बफर झोन, म्हणजे 100 मिटरचो बफर झोन मार्क करून अशी सगळी जी आर्किओलॉजिकल स्ट्रक्चर आहा पळय न्ही, इन फ्युचर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ताजेर एक नोटिफिकेशन काडून ती डिमार्केशन फिक्स करपाचें. Speaker sir, already department has requested archaeology department to submit and mark the 100-meter line on the RP around the heritage site. म्हणजे त्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून जातले, म्हणजे ते कॉस्टिंग you'll have to ask him subsequently.